Dragi prijatelji, dame i gospodo, pošto me Mark upozorio da moramo da budemo jako kratki, ja ću reći samo ono što verujem da delim mišljenje većine, pre svega gostiju, a i vas. Svi mi došli smo ovdje da dodamo poštovanje i zahvalnost Srpskom pokretu obnove za sve ono što je učinio za demokratski preobražaj Srbije i da odamo zahvalnost jednom velikom čoveku, Vuku Draškoviću. Bez obzira na sve razlike koje među nama postoje, manje više svi ovih godina smo bili na istoj strani, i Vuk Drašković koji je bio na čelu tog pokreta, i Mlađan Dinkić, Čeda Jovanović, naravno Demokratska stranka kao stožer svih tih snaga, Išvan Pastor. I ja mislim da je Srbiji danas potrebno jedno novo okupljanje, ne protiv nekoga, potrebno je okupljanje protiv jedne letargije, jednog beznađa u koje smo upali kao društvo, jedne atmosfere besperspektivnosti, i ja želim da tu pozitivnu energiju emituje i ovaj Sabor i SPO, kao što je svih ovih godina tu pozitivnu energiju emitovao. I najiskrenije želim vam da donesete dobre odluke i na ovom Saboru i da budete evropska srpska desnica, jer kao što Vuk Drašković često kaže, Srbiji je potrebno da stoji na dve noge, i na levici i na desnici. Živjeli!